Kubor nakaslab jong udongsan hima. Kamaulong nong tulo Integrated Village Cooperative Society Kabahap Hariboy District Kalalaban pelipad ba ia ka Collective Marketing Center Kabadon hamaulong nong tulo Kabahap Hariboy District Ya kani kayeng lawan pelipad ba da uba M Suchiang ubaday u ARCS Hariboy District Ubalong kung saan hakani kasengi Kumjuru hajinulang usarap bus ubaday u Senior Manager ISC an ED MDMA Shillong bolong kumu sembut kongsan. Hagi don lang urang ba snong maulong ba hobar langi itun basan yung kabalang maulong kinong yalam nakaseng kentay maulong. Kaji temu yung kane ka CMC kalong benlum benlang yaki marep jong kinong rep nakisnong mamarjan bat banyarap yaki ben penyat iyo yaki marep nadu using usenrai ki johor bat ki wede. Hagju bopor nga sumba khot ya isa sorap bos senior manager ISC and ED and DMA Shillong. Apa kendang udang jengiru sekelu akelu bun baik dah situ kat nu yang idan ni senang nampak senang arspa iwe to arspa iwe lada ka wei ye ka ong to 10 kilo ni res 10 kilo ni res ni ong to menta 10 kilo ngin IA ya ka BCS Margani ka VCS kadi jongno ka VCS kadai na umling ne kadi na umsneng ne kadi jongno jong kinong maulang ka jongi piman snong tra kadi ka jongi ti bakan ni ka jongi kan job bakan la ban le ka tai kayo ka barem ban let yang kayo barem kan sedang kayo thamai ngim don kam pisa ngit tang don kam tang jingya teli jingya sofo jengmut ka jingya shanya bat banle kata lada nut dan takara mo le no lada nginut ngirai isnong yung to sipo kilo wanra antay ha IVCS wanra sipo kilo te into arspa long kano kilo nga babi jing khen ya tu lang are kumunta itu ikaw thap kat sinom to sipo into arspa kilo long kano kilo ha? Arhajar kilo. Denam. Tokin ni sedang so ini arhajar kilo ngin pek kayo dan ilayo kani ni sedang ka sa arho. Tenda UIBC tenda ayo tengok yung pentip ini sedang bau tu 10 kilo jong pi nilayo hakador kata mentangin ya kani kepisah ngin nang penhe susu yu godaw ne ngerai ngin pen aino ne ngin aino saborok itu ba ai ne ngin ya penhe ke gudang ke jogo nomor kata ke gudang kadi tang ibnu ibarat baka sorka ke kuan peni bane kumni handai ngan ong pi using jong pi umdap ite gudang pi yang kamu bahe palat ya kan ngomong lada ngiyamon kamon balai du denti bakal du pi kuan long pri ni kuan uksu song Pikwa banyale pikwa banginnya nias no saya ketika yo kabarim kaba penjenjar ini si pang sandenka si pang spodunka si pang apa mendai tang using baro kamar jong nongre pi ngede ta ngede masampo in the first instance ban sedang ko ngidon kam iga baisen yang na sorka arlene ngidon kam wat ban sim de lon ro ndek kide ban yo i ba kadon kedaw bo pin la ban he ke buat ban sim de galung te hone ke keti ngan sim ni gue kabu ban batai dunia IP ba kene ke department yang iu ka don ke skim pigri ke ba kamdon sud te kene kumba ya sedang ban le kene kam
persang ban le bunjai ngi ong hang ne ba ni pe i gayo mene ngi la ikran sibun ni ong yutau sing yutau sunsari kito kidang long fluctuate ke yo kidang kiu dang ya ning ban ong pi geri mesti ngedot do mesti do seniang ki do kha kini ngi long kin ke yo ke ba onom biar ke ban kiu kelak ban kiu kam kloy kelak ban kiu spin re ye ke kiu baik bat ikene bangi don kam ke yo jong ke belak yang ba ni kerman bakani society yang kikum bak kerteng yang ke IBCS yang kita village cooperative society kila ban le iki kam ke bakar ka kani ke ban le ke thrift kan ke wan kan long tang ke we na ke si benta iki ba ki ban tre ngam ong ba wan le iki ke thrift kersau irap iki ta ke ba ar len sebat ki we ki jakam kena makan kam madoi kam bul ngas ngu ba ngalong ba donbok mutasi ben pli wala ngam hingsang ngam dadon ngki ban kumnong ban contribute lene ban yerap ki ha ba sedang itu CMC yang pi but actually I've taken this opportunity to cut the ribbon so I'm really very thankful just being the ARCS or being the head of the village or of this this district. I've got this opportunity. I'm very thankful, but I think I'm not worthy actually to even look at the ribbon also. But no matter what will be the case, since you've invited me, I'm thankful. So, ladang don hok mengenaro de kejing terwaju ke ngamlat lendan nasi snow de ko pendek ilde ya ot e ribbon pen iya kidang tur semat ban le ke kam baba to ka keteng junga di ba holding kemdej ngade Jerman jonga IBCS maulong nok luang ne te mtasi ke de jingpli jonga de ying ka bangi ongka CMC ka collective marketing center te ke jing temu jonga de ying along ban lumlang ya ki di tiar jong ki marep jong ki ni dong rep hangne te IBCS si kadon ke jing temu ban lumlang ban kit ban pet hangne hi ban hangne ka sandon ro ka supply sya ki we pet ki badon kam ya ki mar nangne te nang ta su ni don ro ke jing temu na ka banta ban le ki food processing nang ta ban use kita ki jing temu ban rice ban slice ya ki mar ki jong ni nadu sunrai ta jenjar kita kede kiba kum ka IBCS kadong kijing temu ha ku por ban buru ka to ne ki dawai na ka banta kini ki nyang kiri jingri ban bu ki dawai hang ne nang ba kini ki nong sung jung yang ne kila iyo ka jing suk kala yarap ye ki akaba kila laj no ban le ki sianong po na ne siam den lang ba ki jing don jung ne ka simsi kila la ban bu hang ne jing don kam jong kini ki jingri jongi ki bangi don kam ngin sampai hinang ne bat kila don rugi kena training jongi ki bangi la pa ban ai ki training naga banta ban ri jingri ang bede bat ba risnyang nang ta kuoi ru ngila pa ki training ban bu ki ki sembai sok sau ane ki sembai sok menken ban peterkong ki ban bu ki sembai nang ne kila ban kit ki nong jongi hang ne kila ban wan kit na ne ka jaka ka ngidon hang ne bat kin salong ki batung batep nang ta susu ngidon ro ka nagaliang jongi ki kena jongi ki bangila persang ban ai ni training kuno ban chinai ki sbo nadu sbo organik nadu kene ka barmiwais nang ta kanadep kampus nang ta barkali kini ki sbo ki bang sinahi yang ne ki panirap ru ag juga por ya ka mariang jongi inde ban thang klau te hari juga por bangin memperdet kam su kene ka sebuah dawai ka ba kene ki dap ki urea kini nginam dan kapsu ndai kalong katong ki jungi kalong ba kino ki marep ki bungi rep nang di sekmat ngidon ki jemut ban le organik nang ba ki pajba no sub sinong ru kini yo ki jukot ki jingkia kene kaying ngi persang ban
Kaladon hiki jirap lang bay jong ka pasin development kapal Asia ke jirap namar kumbelong mentahi kadon sisya kata ke jing i ke jing sinya yang ikum ka molong IBCS bat adu mentahi ke molong IBCS kadang long ka society bana pedeng ki society ki bengia pom ke por adu mentang kan ka molong IBCS kadang long ka ba hak lidu ajo apo jong ka state mekliai ke jongi Te phila ban batai khendiat kat noi ai ka jinglut jong kane ka yeng. ka jinglut jong kane ka yeng nakaliang jong ka IBCS ni ngin konvergen no lam nong takom ba lam no kum arlak tengkah dai ke batam nang ta kila panirap na te dapo MB MBA oh ada besin te gane ka de ngirap jong ki ang de ban ngi te ki ong bah du sanlak kila pun de na kaliang ki de na kaliang jong ikum ka IBCS ni konvergen tang arlak tengkah Te kemut ye kane ka yeng barok ki nong rap kila ban peron kam ne nat ni tang ki member jong ka society. ya kane ka ying hingila ban penon kam tangkin member jong society di bela don ka share capital nang ta jumlah rung member sa ka IBCS de lor kata ka daw bana kaliang jong ikum ka IBCS ni kwa ba ki kun samla jong ka de ka sinong hi kin long tu ki ba la don ka jing nang ka jing stat ni kwa ki bakin rung sa ka member jong IBCS aga juga kor bakin persiang ro ban ya trelang bat ni badi kino ki training ki bagi kwa meni training jumpa IBCS ngila ban rung ki training pada ju kor hadin bagi ladep ki training kila ro ban ya tre hang ne lane kila ro ban sengkam lajong kata ka syong kamon joki ring kwa mana kaliang jungi kum ka IBCS ki kwa mungkin trelang rengkat ban ni nang bagi ku ki ba ladon kata ka jeng kuliah dia kusoj kinemlong ki kena ki badu kam jam nomor lada up ni ka kam sokar hadu menta ka kam sokar kinemla su ban yo nomor ku yo ha biade kam sokar ki de lada de 12 ane ka biero ki bawan ta has